Bajua-jua nande Bapa turang rasenina ibas kesempatan enda jumpaka kita mulihi guna pelajari Mazmurta guna wari minggu si semal si pesepuluh siwahken. Maka mari dage si pelajari raduras ija Mazmurta ibas minggu enda ceritakan maka uga kita alu tuhu alu tutus mindo kekelengan Tuhan. Ija sitah maka Tuhan ta tuhu setia, tuhu perkeleng mankrina kita umatna. Maka mari dage gia ibas masa pandemi Covid denga mari min tuhu kita mindo alu tutus tuhu arah ukur si mecihonari. Nade Bapa turang rasenina ibas kesempatan enda nada dasarna ibuat kami do sama dengan A. Tuhan cidakan kalong atendu si setiaman umatku. Ku bagikan ateku kata Tuhan, sabab enggoi padan kena perdamen. Tuhu dibatasi mulia ringan dengai negerinta. Enggor sikap engkel ini kalaksi tutus. Tuhan cidakan kalong atendu si setiaman umatku. Kalong ate jumpa ras ketutusan, damai sidak kepan ras keadilan. Kesetiaan manusia nangkih idoni nari, kebujuran di bata nusur ilangit nari. Tuhan cidakan kalong atendu si setiaman umatku. Iberikan Tuhan mekesangapan, sampur maasil jumanta. Kebujuran ardalan arah lebe Tuhan, nikap kendalan manbana. Tuhan cidakan kalong atendu si setiaman umatku. Haleluya, 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 haleluya. Utimai penampan ibas Tuhan nari di
pengharapan aku man katana. Ale